Өзүбүздүн үйүбүзгө киргенде дагы канчалык кылдат менен, этият менен үйгө киришибиз керек. Ал эми сыйына турган, ибадат кылып Куран окуй турган жер мечит болгондон кийин мечитке кирүүгө дагы ошол дуаларын окуп, оң бут менен кирип, мечиттин ичинде кыйкырып, чуркап, ойнобой, мечитке киргенде жакшы кийим кийип барып, ичине бар болсо атыр колдонуп, сынок жеп албай кире турган болсок, мечитке көрсөткөн, ыйык жерге көрсөткөн сый урмат адебибиз болот эле. Ал эми адептүү адамдарга Аллах Таала көп нерсе берет. Адептүү үлүштүү деген сөз. Адепсиз куржалак деген сөз. Ошон үчүн адептүү, ахлактуу инсан адамдарга дагы жараткан Аллахка да жагат. Эми мечиттин ичине кирдик. Мечиттин ичинде эмне кылабыз? Же намаз учуру болсо намаз окуйбуз, же Куран окуйбуз, же зикир чалабыз, же дуа кылып, мечиттин ичинде ушул жакшы амалдар болот. Сабак окуйбуз. Мечиттен эми чыга турган убакыт болгондо, дал ошондой эле белгилүү дуалары Аллахумма inni as'aluka min fadlik. Meclitin içine kirgende Allah'tan bereketini surap kirdi elek. Allah'ım men üstüme bereket darbazalarında açkın dep, rahmat darbazalarında açkın dep. Emin meclitten çıkıp jatkanda o Allah, men senden özüңdүн bereşendүүлүгүңdү surayman. Meclitin sırtında siz bir ойногону, же мектепке окуганы, же бир жумуш кылганы, же үйгө баратасыз. Кай жерге барсаңыз дагы Аллах Тааланын берешендүүлүгү бизге керек болот. Аллах Тааланын берешендүүлүгү бизге керек болот. Себеби биз өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн акыл эсибиз менен бир нерсеге жете албайбыз. Аллах бизге жакшылык кылбаса. Сол бут менен чыгуу. Себеп мечиттен көчөгө чыгып жатабыз. Мечит тазараак жер көчөгө караганда. Ошондуктан сол бут менен мечиттен сыртка чыгуу бул сүннөт, бул адепке дагы ылайыктуусу ушул. Эми оң бут менен чыксам не болот? Оң бут менен чыкса сизди бирөө урбайт, урушпайт, эчтеке болбойт. Болгону мечиттин сый урматын ордуна койбогон болобуз. Сүннөткө каршы чыккан болобуз. Ошондуктан оң бут менен чыксам не болот? Сол бут менен чыгып кой, болду, маселе бүтөт, суроо да жаралбайт. Экинчиси бисмиллах деп айтуу. Анан ассалату вассаламу аля расулилlah, анан Аллахумма инни асалука мин фадлик. Бул киргенде дагы ушул дуа бар эле. Бисмиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah, Аллахумма инни асалука, Аллахумма афтахли абваба рахматик. Чыкканда да бисмиллах вассалату вассаламу аля расулилlah, Аллахумма инни асалука мин фадлик. Бешинчи, биринчи оң бут кийимди, андан сол бут кийимди кийүү. Айырмасы эмне, кайсыл бут кийимди баштайсың? Кийсең болду го, самый главный. Жок. Туура айтасыз. Кийсең болду, бирок оң бут менен кийген жакшыраак. Сүннөт болот. Пайдасы дагы ошондо. Ошого айырмасы эмне? Айырмасы болбосо, анда оң буттан кие бериңиз. Ошол жакшы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүгө дал келген болот. Сүннөттө сактык бар, сүннөттө берекет бар туугандар. Ошого оң буттан биринчи бут кийимибизди кийебиз, анан сол бутту кийебиз. Чыкканда биринчи сол бутту чечип, анан оң бутту. Андан кийинки бул дуа кыска эле дуа, муну жаттайбыз. Кийинки сабак кийим кийген тууралуу экен. Аллах Таала бизди кандай кылып жараткан? Муктаж кылып жараткан. Туурабы? Тамак ашка муктажбызбы? Чаңкасак суусундукка муктажбызбы? Көп иштеп, окуп, чарчап калсак эс алууга муктажбызбы? Ошондой эле биз кийимсиз жүрө албайбыз, кийимге да муктажбыз. Кийимсиз неге жүрө албайбыз? Уят болот. Бул биз мал эмеспиз да, биз адамбыз. Бирок мындай кээ бир телевизордо, кинолордо көрсөтөт го, жер бетинде биринчи жашаган адамдар кийими жок жашаган депчи. Биринчи жашаган адам ата да. Адам ата кантип кийимсиз жашаган? Адам ата пайгамбар. Адам заттын атасы. Кантип кийимсиз жашаган ал адам? Жок, адам атабыз кийимсиз жашаган эмес туугандар. Бизге көрсөтсө эле ишене бербешибиз керек. Адам атабыздын, Хава энебиздин
özüne oşol jaraşıktуу, layıktуу kiyimleri var ele. Alar kiyim menen jaşaşkan dünýödöçü. Birinci adamlar mınday teriyle tartıp alıp jılaňaç ile jürüp süýlegendi de bilbey. Adam ata dünýänün bardyk tillerinde süýlegen. Bizge oşondu körsetip birinci adamlar, taş doğrundaky adamlar dep bir adamlardy körsetip, alar bolsa jip jılaňaç je bolbosa bir terini tartıp algan anan süýlegendi de bilbeyt, tamak pişirganda da bilbeyt, etli çiğki jep jürüp ünkürlerde jaşap jürgende bir nerselerdi körsetip. Kantip ele adam ata paýgambar oşonday bolsun. Bul akılga sığýarby bu? Adam atabız Allah adam ataga bergen ilimdi periştelerge de bergen emes. Ve allama Adamal asma'a kullaha. Allah Kur'an'da aytat. Adam ataga büt nersenin ilimin bilimin Allah berip koygan. Periştelerge aytkanda perişteler ayta albagan nerseni adam ata aytıp bergen. Büt tilderdi bilgen adam ata. Büt naukalardı bilgen adam ata. Kiyim jasap tikkendi bilgen emespi? Üy kurup jaşagandy bilgen emespi? Allah barın bildirgen adam atabız. Bir rivayatta 940 yıl, bir rivayatta 1000 yıl jaşagan. Oşo biz özümüzdün ata babalarımızды, adam atabızды antip jaman oyda bolboşubuz kerek. Ötö madaniyаттуу, ötö salttуу, ötö taza jaşoodо jaşagan. Hemi biz dagı adam atan baldары, biz adamdan taraganbız, adam atan baldары, biz dagı kiyim kiyip jüröbüz. Sebep adamбыз. Bir gana jerde juungan учурда hiç kim körbey turgan jer bolsa, oşol jerde gana kiyimdi çeçip, andan başka keç uktaganda dagı, jalpy el menen suuga түшкөндө dagı, futbol oynaganda dagı musulman jigittin avraty jabık boluş kerek bu ýat jeri. Kiyim menen. Albatta futbolga özüge laýyklуу kiyim bolot, keç uktaganda özüge laýyklуу kiyim bolot. Birok oşol kiyim menen keç uktaganda kiyip jatkan pijama menen mektepke barsaň bolobу? Bolboýt da. Demek har bir жердин özüne laýyklуу kiyimi bar da. Mektebe kirgizbeyt sen al menen. Oşonduktan kiyim kiygen dagı bul Allah'tın hökümü. Emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge oşol kiyim kiygendegi sünnetleri kanday boluş gerek? Kiyim kiyүүдүн sünnetleri 68. bette. Köpünçe ak tüste kiyim kiyүү. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ak tüstü kiyim jagat ele. İmam Abu Davud rivayet kılar. Emi ak tüstü degeni sözsüz ele bunu baraktay appak bolu uşundayla kiyim, uşundayla batbaş kiyim, but kiyim. Yok, ağış bolsa. Kap-kara bolboy, kiçine bunday jagımdуу, körktүү, adam körgöndө çoçup, korkup, ürküp ketpey turganday bir öňdör bolsa degen manada. Akka ağış öňdördün bardygy. Hazır elesde uşulu bardyňar kap-kara kiyinip otursaňar, kançalyk korkunçlu bolat ele, to'g'rimi? Qara bardyňar birөө ak, birөө kiçine maloşny öň, birөө bunday boz kiyim kiygen jakşı görünüpdi. Ak öňdö tüste kiyimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jaktyrat ele. Oşoga kiyimin ak bolusu anan bunday bir öňdүү bolusu adamdy oluttuu kılat. Mektepke barganda svetnoy futbolka kiyip barsa bolobу? Nege? Sebep mektepke sabak okugany barat adam. Oluttuu bolup barış gerek al jerge. Kiyim kiygende ak köýnök, üstünden kara kostüm. Emnege? Oluttuu boluş gerek. Demek kiyim tandaganda dagı biz özübüzge jaraşıktуу, laýyktуу kiyimdi tandaşybız gerek. Kantip tandaýbız? Ata enemiz alıp bergenge razı bolobuz. Düşündüre aldymmy? Sebebi sizlerin jaşyňar kançada? 12, 15 turabı? Ata eneňerdiň jaşı 30'dan jogary turabı? Alardın akıllı köwrekpü? Köwrekdi bilebi? Sizlerge kaysyl kiyim paýdaly eken, kaysyl kiyim jaraşyktуу eken any bilet alardy. Oşonduktan ata enemiz tandap bergendim ne kılalı? Oşol kiyimdi moda kılıp kiye beredi de. Maga atam tandap bergen, maga apam tandap bergen. İlap köşede jatıp alıp başkasyny alıp berse kiybeyim dep taşta. Anday
5 жашарсыңар силер же 4 жашарсыңар силер. 4 жашар кезиңерде ошентип эркеленип, ыйлап, шоктук кылып тополоң кылсаңар болот эле. Бирок силер азыр балалык курактан кайсыл куракка өттүңөр? Жигит болдуңар силер. Жигитсиңерби? Же жаш баласыңарбы? Жок. Жигит. Жигиттер эмне кылат? Ата энеси тандап бергенди кийет. Экинчи, кийим кийгенде биринчи оң жеңинен андан кийин сол жеңинен кийүү. Ошондой эле шим кийгенде да биринчи оң бутту, кийин сол бутту кийүү. Сүннөт оң жактан баштап. Шим кийгенде отуруп кийсе жакшыраак болот да. Себеп туруп кийсе этиятсыздык кылып туруп жерге кулап түшүшү мүмкүн да. Ошого отуруп алып кийип, анан турсаң оңой, жеңил. Турабы? Көйнөк кийгенде дагы, же костюм кийгенде, же куртка кийгенде биринчи оң колдон ки, анан сол колду ки. Жок, мага удобный сол колдон кийген. Эми ошол удобныйны оң колго өткөрүп ал, эчтеке болбойт. Себеби кайсыл адам кийимди оң кол менен кийдиби, чечкенге чейин сүннөткө ылайык жашап жатат деген сыйлык алат да. Sen bir kiyimdi kiydin, mektepke bardın, kayra geldin, 5-6 saat sünnet menen жүрүп жатат деген болот. Kança bereke. Sol but menen but kiyimdi kiydin, çetkenge çeyin sünnetke karşı жүрөт болот. Керек ушул сага. Ошондуктан, мына кара, мисалы кара, жашоодо да сонун коз бир сооп баратат да, сүннетке ылайык жашап жатат деп. Бул эмне ошо 10 саат сүннетке амал кылды. Bir kiygen kiyimdi çeçkenge çeyin sünnetke amal kıldı dep жазылат. Ошондуктан бул жөнөкөйлө нерсе эмес. Оң колдон кийсем не болот? Сол колдон кийсем. Оң жак менен башта ошол сүннөт. Эркек кишинин багалеги кызыл ашыктан өйдө болуусу зарыл. Шым спортивка кийесиңер го? Шым кандай болсо дагы багалек ошол шымдын эң астыңкы кызыл ашыктан өйдөрөк болуусу намазга ошондой болуш керек да. Сүннөт ошол. Анан ушундай узун кылып алып туруп жерге тийгизип алып туруп кийген бул эми аялдардын кийими. Жигиттердин кийими. Азыр баарыңардын эле кийимдер ошондой го, туурабы? Кээ бирлер тизеден эле ылдый шорта кийип жүрөсүңөр. Кыскасы, кийим багалектен өйдөрөк болуусу сүннөт. Kiyim kiyүүнүн дуасын оку. İmam Abu Davud aytқан, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят. Топу кийип ага селде оро, не деген? Эгер кийин чоңоюп намазда селде кие турган болсоңор, топусу жок, жөн эле селдени ороп албай, балким топуга селдени орош керек деген мааниде. Себеби кээ бир элдер топусу жок эле башына селдени ороп алышат. Ал сүннөт болбойт. Эми кийин чоңоюп туруп, кийин мечитке барганда, намазга өткөндө селде кие турган болсоңор, селдерин учун бир чыканак өлчөмүндө артка таштоо. Бул эми чоңдорго. Азыр силерге тиешелүүсү ошол кийимди өзүңөргө ылайыктуу, жарашыктуусун алып кийүү, аны пока силер өзүңөр тандай албайсыңар, ошондуктан ата энеңер тандап берген кийимди кийүү ошол силерге сүннөт болот. Себеби ата энеңер билет, ушул кийим сиз ушул кийимди кийсеңиз, ушул сапаттуу, сиздин ден соолугуңузга да пайда, ата энеңиздин капчыгына да пайда. Анан аны билбей эле бул кийимди алам, тигил кийимди алам, же бат эле кийимдерди эскиртип, байкабай кийип, кирдетип, анан кайра жууп, бат эле кийим жараксыз болуп калбай, этият кылып кийген берекелүү болот да. Биз үйгө мындай көп проблема алып келбейли. Расход кылдырбайлы. Жокчулуктан эмес туугандар. Болгону менден көп зыян болбосун ата энеме деген мааниде да. Ошого урматтуу жигиттер ниет кылалы, Аллах буйрса, биз айттык өткөн сабактарда ата энеге жакшы мамиле кылуу дегени ата энени жүрөктөн жакшы көрүү, экинчиси кези менен бир жумада бир жолу ата энебизди айтып туруу, ата энебизге ата мен сизди жакшы көрөм, апа мен сизди аябай жакшы көрөм деп айтып туруу. Үчүнчүсү алардын жүрөгүн ар дайыма кубандыруу. Эми ушуну менен да кубандыралы, алар алып берген нерсени абайлап, аяп, жакшы колдонуп,
köpke işletip bizden kiyin dagı biro kiye turganday dengelde etiyat kılıp kiye turgan bolsok, ata enemiz bizden ayabay suyunup kuvanat da. Anan alıp berse al kiyimdi. Birinci günle kiyip barıp durup al kiyimdi kirdetip, bir jerin jırtıp kelsen, emi aytat da emi akça joktuktan emes, bol onu adam bir günde de uşunday kılasın. Bir cumada da uşul but kiyimdi uşunday taş tebip durup ayırasın mı? Deyit de bir adam. Oşoğa top tepse bolot, bir taş tepse bolboyt. Toptu tepkile başalsa, bir köçöde taştı, betondu, korungan nerseni baklashkalardı tepkileyi verip, but kiyimlerde hayır bir jırt salbagladı. Anan mektepke kiyip bargan kostüm menen, oşonu menen futbolga katışıp oynasın, kostüm menen futbol oynaydı. Oşon üçün mektepte sizlerde jana fizkultura sabagı bolganda atayın kiyim kiygizebi? Bunu pajalsta sebebi ne maksatda oşol bul kiyim sabak okuy turgan kiyimler jaraksız bolup kalbasın üçün özünçe sportga sizler bir sportivni kiyim kiyesiңер. Bir alıp bergen ata-eneňer alıp bergen kiyimdi avaylap, ayap, etiyat kılıp köpkö kiygile andan keyin sizlerin eniňer da kiysin. Kebir baldar bar, işenesiňerbi? Şunçalık sonun işletet kiyimin aga içine olup kalgandan kiyinki bir tuğanına berse je başka bir öğün balasına berse dağı jap жаңыдай turat. Çın uşunday baldardı bilem ben. Sizler köpçülüksüňer da bul jerde köp miňdegen baldar bar. Kebir baldardı daima görsen kiyimi jap жаңыdaydı. Жаңы aldыңmı deseň jok ошол былтыркы kiyim. Kiyimdi etiyat kılış gerek. Adam kiyimin hirdetip, sebepsiz ele ayırıp, sebepsiz ele kayra kiyim ala bergen sırap bolot. Oşonduktan ata-enebizge bizdin jardamımız oşol. Alıp bergenin emne bolalı? Çın yürekten razı bolup rahmat aytalı. Ata-eneňiz sizge özü bilip kiyim alıp bergeni jakşydyr. Özü bilip kiyim alıp bergeni sizler kayra ayta berbegile alar bilet. Günde mektepke barıp kelatkanın bilet. O içinde olup kalıp başkasını alıp beriş gerek. Bolup dur alıp beret. Ata-ene bizge emne kerek eken bizden jakşı bilet. Biroq oşol bir nerseni kütüp duruşat alarça. Mümkün bir şartları kelişpey atau je aylyk alsak alıp berebizbi. Sen bolsa jok maga bugün alıp bergile degeniň bul keçinen gaýsy bolat. Oşoga men sizlerge hazır aýtsam mesela, "Muna sabakta hazır öttük, hazır jatta kala" desen, kanday bolat? Hoy, men erteň jattap keleli deýsiňerbi? Oşonda ele ata-eneňerdi kıynabagala. Erteň alıp beret, bir gün alıp beret, aylyk alsa alıp beret inşallah. Je hazır kiyimiň bargo. Emne kılasyň? 3 kiyimdi. Bir but kiyim futbolga jetet da. Jok al any kiybeýim. Az жаңысы чыгыптыр. Hem жаңы but kiyim kiyseň ne futbol jakşyrak oýnaýsыңmy? Jakşı futbol oýnay turgan balдар but kiyimi jok dele jakşı oýnayt. Jakşı oýnay albay turgan balaga eň kymbatyny alıp berseň dagы bir top tep albayt. Butuna top gelbeyt agaç. Top uyalıp jüret al baladança. Oşoga ne kılaly? Oşoga aýtaýyn degenim ata-enelerimizge jeňildik jetkizeli. Modan artından kubagla. Bizge moda kaysıl boluş gerek? Ata-enemiz alıp bergen kiyim emine boluş gerek? Moda boluş gerek. Sebebi buna atam tandap alıp bergen, buna apam tandap alıp bergen. Alar bizge jamanın ırağı körebi. Boldu. Demek ata-enemiz alıp bergen en jakşysy boldu. Başka suroo bolboş gerek. Oşoga en jakşı kiyim kaysıl ata-eneňe tandap bergen kiyim. Emi kiyimdi kiygendegi duasın kiyimdi çeçkendegi dua kiygende жаңы kiyim kiygende anan günümdük kiyim kiygendegi duasını jattayбыз. Makulbu? Ertengi sabakka çeyin inşallah. Sebebi kiyim kiygende oşol duany kiyip kiysek biz Allah'a razıçılık bildirgen bolabыз. Ata-enemiz alıp bergende rahmat dep aýtsak, ata-enelerge razıçılık bildirgen bolabыз. Al emi razıçılık bildirip jakşylykty bilgen adamga da jagat, Allah'a dagı jagat. Adamga jakkan, Allah'a jakkan adam kanday adam bolat? Jakşı adam bolat. Jakşı adamdardy Allah Taalam dünýede dagı berekeli jaşap, ahiretde dagı beşike kirgizet. Oşonduktan biz kanday jigitlerden bolaly? Jakşı jigitlerden bolaly. Eň sonun jigitlerden bolaly. Jarayby? Ötken sabakta aýtdym, akçasy köp adamdy bay deyt. Küçük köp adamdy batyr deyt. Elge köp jardam bergen adamdy bereşen deyt. Birok kaysıl adamdy jakşı deyt? Sıfatlı adamdı. Adep ahlaklı, sabırdı, kiçipeyil, keçirimdi, mehrimdi, itaatçıl adamdı, jakşı adamdı. Oşon üçün sizler kanday adamlardan, jigitlerden bolgula? Bolabızmı inşallah?
Emi oşonu sen aytpaysın da men jakşymyn debeysin. Bizde ata enemiz aytsın men bolam jakşı dep. Bizde mektepte mugallimler aytsın mına okuwçu jakşı dep. Bizde Allah aytsın mına bola jakşı dep. Al kaçan bolat? Kaçan biz uyda ata enebizge aytkanın makul desek, mektepte mugallimlerin aytkanın ugup topolon kılıp alardı başını orutpasak, anan Allah Taala'nın aytkanın jasasak, bizde uyda da, mektepte dagı, Allah dagı bizim bilen oşonda biz çында öyle jakşı adam bolabız. Anan har kim özü turalı men jakşı elemin dep jakşı oyda жүрген al bolboyt. Bizde baany bizge ata enemiz, baany bizge mugallimler bersin. Oşonday jigitlerden bolabızmı inşallah? Ana kim jakşı jigitlerden bolat? Allah barıňardy eň mykty jakşı jigitlerden kılsın. Amin.